What would you do if I called your name? Come to my side or stay home? Would you be ready to fight for the things you believe? Why should you offer to risk your life, fighting another man's war? Would you be willing to sacrifice everything? How do you leave when it's time to go? If everyone tells you to stay. Why should you go if there's so much to lose? Can you dare to ignore what they say in the news? But you still hear them call, you can't seem to refuse. No, no, no passaran, no, no, no passaran. Les Brigades Internacionals és un moviment de solidaritat internacional exemplar. Joves de tot el món que van venir a morir en una guerra que no era la seva, però per lluitar per uns ideals que eren els seus i que encara són els nostres. There's a world full of people who can join what we started. They're just waiting for others to show the way. Come on, look, do you want me to stay here? I want you to stay. After all that you've taught me. Yes, I know what I've taught When you. these people are fighting. Well, you write to me every day. Tell me how can I stay here when I know I should help them. So I hope you see I have to go to Spain. Jo vull veure el musical Goodbye Barcelona en català. i el Teatre del Raval. Jo hi col·laboro. And I'm crossing the Ebro tomorrow. Everybody's preparing today. Well, maybe this time, for the first time, maybe this time we'll go all the way. Perquè és un musical que explica, i ho explica molt bé, un episodi històric extraordinari que certs poders fàctics volen que oblidem completament. Està bé que el teatre ens porti la memòria d'una època i d'una visió tan determinada com la que es veu al Goodbye Barcelona. L'expressió artística del teatre i la memòria democràtica conviden a la reflexió i al diàleg. Tots junts farem possible que al setembre el Teatre del Raval aixequi el teló amb una obra que porta per títol Adéu Barcelona, adéu. Jo hi col·laboro. Que tingueu sort. De fet, hi estic col·laborant amb diners i tot. Jo hi col·laboro. Jo hi col·laboro.